Johannes chapter 15 verse 1 a kompalle yona ha we fumane ntate modimo ha ka re thusa. Sehloho se re Jesu ke sefate sa nnete sa morara. Ke nna sefate sa nnete sa morara. Mme ntate ke molemi. Lekala le honna le sabeheng ditholwana o a le poma. Mme le behang ditholwana o a le faola hore le tle le behe ditholwana tse ngata ho feta. 3. Lona le se le hlwekile ka baka la lentswe leo ke le buileng ho lona. Dulang ka ho nna le nna ka ho lona. Jwalo ka lekala ha le ke la beha ditholwana ka bolona ha le se sefateng sa morara. Ho jwalo le ho lona ha le sa dule ka ho nna. Ke nna sefate sa morara, lona le makala. Ya dulang ka ho nna le nna ka ho yena o beha ditholwana tse ngata. Hobane ntle ho nna le ke la etsa letho. Ha motho a sa dule ka ho nna o lahlelwa ka ntle jwalo ka lekala, mme a omelle. Makala ao a bokellwe a lahlelwe mollong a tjhe. Ha le dula ka ho nna le dipolelo tsa ka di dula ka ho lona, kopang seo le se batlang mme le tla se newa. E tlohelle hona moo. Wena ha ona le nako ke kopa o e bale kaofela o fihlela qetellong. Ke kopa ho qoqa le lona letsatsi la kajeno modimo a nthuse ke ipuela hantle fela o tlo tsebe ho utlwa ditaba tse ke tlo di bua. Ha ke tlo ba motelele. Morena Jesu Kriste a boko haholo. So lona ba ratang moruti a ga maoto tsatsi la kajeno ke tlo le bora hanyanyana. Amen. Ke manena ha iketella mona e re ha le dula ho nna le mantswe ya ka a dula ho lona, le ka kopa sohle seo le se hlokang. A konjwetse e sebedise mantswe a fe mo? Le ka kopa sohle seo le se batlang mme le tla se newa. Sesotho ke kopa ho se tlohella hanyanyana mono hobane neng ka ga Bibele e tshebediso ya mantswe ke ntho e bohlokwa haholo. Amen. Ka Seesimane e re you can ask whatever you need, not whatever you want, but whatever you need, mme o tla e fuwa. Amen. Ha re tla ho ntate modimo, batho ba tla bana le tebello ya hore modimo ke modimo ya kgonang dintho tsohle, ya nang le dintho tsohle. Mme modimo yana ya matla ohle, ha sitwe ke letho, mme a ka nne ya sohle. Amen. Ke batla hore wena o nepile ha hore modimo ke modimo o matla ohle. Ebile hape o nepile ha hore modimo a ka o fa dintho tsohle. Mara hona le di-condition ditabeng tsena. Ha o mametse temanena ho tloa qalong mane ne, hona le lentswe le phetwang ka makgetlo a mangata haholo mono ho thwe dulang ho nna, abide in me. E le go taba ya bohlokwa mona is to abide in Christ. Ho dula ho Morena Jesu Kriste. Ore ke nna sefate sa nnete sa morara, mme molemi ke ntate. Hallelujah. Now Morena Jesu ha re ke yena sefate, okay, o tswela pele hape a re lona le makala. Hallelujah. Now ke kopa o kobele setshwantsho sa sefate. Sefate ke ntho e le nngwe e fitanye ba le methapo mane e kena e tsitsa ka hara bobu. Ebe sefate sena hore jwale se tle se re tswele molemo. Number 1, se tlame se be le makala. Now makala ana ha keta ho ba teng, a tlame ho ba le dintho tse hore di bitsang ditholwana. Now Morena Jesu Kriste o re yena ke sefate. Ka mantswe a mang ke thupa yena e telele e tenya sefateng. Hallelujah. Ellen rooted fatshe mane ena le the roots
ana di rutsi ke ka Sotho methapo e keneletse mane se tsitsitseng ho ke Jesu. Now ebe o re wena o lekala le ho Jesu. Hallelujah. Now o re lekala le dutseng ho yena le tlameha hore le be le ditholwana tseo lekala lena le di hlaisang. Ka mantswe a mang sefate sena hore se tle se ratwe, se tle se thahasellwe ke batho, se tle se be molemo ho batho, ke hore se fe batho ntho eo ba ka e golang ho sona e ka ba molemo ho bona. Hallelujah. Now how bona batho ba potipotile sefate sa diperekisi ka nako ya diperekisi ke o ha se o bane ha kalo ba tlile sefateng ba tlile ditholwaneng tsena. Now ditholwana tsena ke tsona tse etsang hore ba rate sefate, ba hlokomele sefate. Why? Ditholwana di ba fa seo ba se hlokang sefateng. Hallelujah. Mme sefate sena se tlameha ho etsa bonnete ba hore lekala le beha ditholwana tse tshwanelehileng hore se tle se fumane manoni ao se a hlokang. Morena Jesu Kriste a boko haholo hobane o re molemi ke ntate, ke yena ya hlaulelang sefate sena, ya se hlokomelang, ya se matlafatsang. Now ha o ka e sheba taba ena hantle monga sefate sena ha se lema o ne a batla ditholwana tse tla hlahiswa ke sefate sena. Hallelujah. Mara hore ditholwana di tle di be teng, o la tlameha hore a leme sefate hobane ona ke ba lema ditholwana kapa a fana ka ditholwana hohle mona. Modimo wa khona hore a ka re fa ditholwana, a re fa ditholwana hohle mona re ne. Mara o ikgethile hore principle ya hae ya hore tla re thole ditholwana tseo re di hlokang ko re be sefateng se Jesu. Now yaba o tlosa Jesu setulong sa hae sa borena, a theoela tlase lefatsheng, ha fitla fatshe a hlaha jwalo ka lehlomela la ntlo ya Dafita, a bono a phela lefatsheng le batho, yaba wa shwa o patwa mabitleng. Now le fula hae ha tsoa yaba le attracta na le wena go jwala go tlo fetwa makala a ho Jesu. Hallelujah. Now o ba lekala le ho Jesu ka ho dumela mading a hae. Now ha o dumela mading a Jesu Kriste, o dumela lefung la hae, o hokahangwa le yena. Now madi a hao le a Jesu, hallelujah, e se ma connection. Jesu e se ba yena ya o fepang. That's why a buang ka sebete mona a re le ka kopa sohle seo le se hlokang. Merita sietse iso. Now modimo o ka maka business ya hore a le etsetse ka mohau. Modimo o ka mara business ya hore a le hlokomele. Modimo na ke ba o be le fatsheng lena, a tla o bela o tlo sotleha, o tlo ba skepesele, ebe le ha o ba le mathata ha ana taba le wena, ha ona letho le wa o thusang ka lona. Mara modimo o yentse hore ha o le lefatsheng lena hobane motho ba lefatsheng lena o tlile hore e tlo ba representative ya modimo lefatsheng. Modimo na ka nna a iketsetsa ntho yohle eo a e batlang ho etsa lefatsheng lena, mara o kgethile hore a se ke ba etsa ntho eo ka bo yena, mara a tlo e etsa ka motho. Now principle ya hore motho a tla kgona ho etsa ntho eo a tlo ne ke le lenyalong ka bekeng yena ke nyadisa kae mafiteng kwana. Engwe di ntho tseo ke la ka ba jwetsa yana mono ke hore ba ratwa baka lenyalo ke ntho ya modimo, ke etsa mohlala ka yona. Lenyalo ke ntho ya modimo, ke ntho ya modimo a e kapileng, a entseng ya ba hore ke ikgathela ho etsa lenyalo. Now ha ke ta o le beha fatshe mona o na le melao le melawana e tsamaisang lenyalo lena gona lenyalo lena go le tle le nepahale le tsamae jwang. Now motho e mong le mong ya batlang ho kena ka ga lenyalo ha tlameha ha ka ra tloa ba sa ya lenyalong pele, ma o tlameha ya ho monga lenyalo pele. Rena le lebaka la hore na le high divorce rate matsatsing anana ke hobane batho ba bangata
ba rata product ya modimo mara ba rata modimo. Ba rata ho kena ka ga ntho ya modimo e enjoy di benefits tsa modimo mara yena ha ba mmatli. Now hore lenyalo le tle le nepahale ke hore batho number 1 mme le ntate ba kenang ka ga lona ba be le dikamano le monga ntho yena a tla tseba ho tlo ba thusa ona ntho ena e sebetsiwa jwang hobane e na le mathata a mangata ka ga yona. So mathateng a yona modimo na le tharollo tsohle bakeng sa yona. Hallelujah. No, ka tsela e tshwanang hore o tlo o be le dintho tsohle tse o di batlang lefatsheng lena ke ntho e designweng ke modimo. Mara hore na o di thola jwang o tlameha ho ya ho modimo ho rata yena ho batla yena o tla o ashagela ditholwaneng. Hallelujah. Hallelujah. Now batho ba matsatsing ana ba rata melemo ya modimo. That's where the problem comes. Now you come to church, kapa le letsetsa di radio, di television, di Facebook, le matsatsing ana le kopa mahlohonolo, le kopa ho etsetswa ka mohau ke modimo. And ho be le batho ba hlahang ba re ehlile modimo wa ka ka ho etsa ka mohau. Ebe ha o bone ditholwana tsa ntho eo because modimo ha batle o be le ditholwana tsa ntho ya di melemo ya ntho ya hae o sena dikamano le yena. A ke wa e bona? Zedina how ka di thola of mara ke ntho tsa batho tse temporary tse felang, but modimo o tshepisitse mona hore o ka kopa ntho e nngwe le nngwe e batlang ke tla o etsetsa yona mara there is a condition: you abide in me. Now how abide ho yena o dula ho yena modimo wa tseba hore ntho e fe kapa e fe ke tla o nea yona o tlo e sebedisa bakeng sa mosebetsi wa hae o tswele pele. Hallelujah. For his glory modimo ha ba to fa ntho nngwe le nngwe e batlang hore o be o shine, o be fine, o be monate mara o fella yona bakeng sa hae. Hallelujah. Ho tlo tlaisa yena hantle. Hallelujah. O isetsa ngwana ha sekolong ke le jwetsa nnete a se lo bane le rata o isa bana sekolong lona ke le tseba anda se lo bane o rata o ntsha tšhelete ngata e o ntso isa ngwana sekolo umpa o sa batle mmanye wa hotella ke batlo hotello a ke go e bona ha nke re bue nnete ha o batlo ho tlo wa kwa ke batho wena bana ba o hlotse a ke wa utlwisisa. Number 2 ngwana no ha tlaile katlo ya hae tlo tlisa glory ho wena ko e tlo tlisa motlotlo e tlo tlisa mogolo ono ha ngwana ha wa tsaba mono ka ke ngwana ka yena ko o ba motlotlo ka ngwana hao. Hallelujah. Mara ngwana yo ntso mmona hantle go yeno ha ka tleya fela ke tlo ba ntja o lahlwa le boya ho yena o ba reluctant o ntsa tšhelete ya ho mo etsa dintho tse kgolo. Ha se nnete. Hallelujah. Ha o ka bona go yeno o sona le motswalla ho fela ka bona ena o nghopola fela hana le bohloki ndo tlo etsa keng o tlo paetela ntho tsa hae o tlo protecta kgahlanong le yena because o ntso mmona go yeo ena o nghopola fela hana le mathata ke motho ela manyao jo mogotsi ya ka go ketetse gale go ha ona mogotsi a tshwana le yena o sontse tseba go batla phofu o sontse tseba go ena na ona ntwa e batlang o batla phofu kapa bana ba tibeletse school fees hona le bothata a ke ba sa tswella tjena fela a ba sa etsang and o careful ho fana ka ntho tsa hao motho a tlo o ja a o no go modimo ena etse jwang ene ne ben ke fela na nka no modimo o na le mandate le faseng lena he baratuwa baka mandate wa hae ke hore batho ba bangata ba ya sefateng se Jesu ba go gamela sefateng se Jesu na o ditholwana tse o di hlaisang ke tsona se attractang batho ho rata sefate hobane ba bone ona sefate seo se na le bogoni ba o hlaisang. Hallelujah. Hallelujah. Kere you become the marketing material ya mmuso wa modimo. Modimo o tlo etsa hantle, o tlo hlohonolofatsa, o tlo matlafatsa, not for your own sake but for his kingdom's sake. Hobane you are the advertising material ya hae. Hallelujah. Hallelujah. Lebaka la o etsang hantle ko jwetse a so bana o rata ka loka ko bana rata thato ya hae pele ho wena
Hallelujah. Because modimo o rata batho bohle lefatsheng mo. Mare ke ba ha ba re le thoka yena lerato la hae le bonahala ka lokalo ho yena. Le bonahala ho wena hobane o na le pelo ya hae. Morena Jesu Kriste ya boko haholo. Now baratuwa ba ka taba ke ena he. Bebele e re dulang ho nna le nna ke dule ho lona. Now ha le dutse ho yena le tlo kgona ho kopa tsohle. Now le kala ha le fuwa dintho tsohle ke stem e se bitswa hantle mo ke kutu ya sefate ke sefate le fepelwa ke manoni ohle a tswang mona sefateng molemong wa hore le tle le hlahisa ditholwana tse nepaetseng. Ho jwalo ke haleluya. Mme ke mosebetsi wa sefate ho fepa lekala. Le ha lekala leo le ke la kopa hore ke kopa o mfepe mara ha fela le dutse sefate le tlo fepuwa automatically. Hallelujah. Mamela ke go tshwetse ha so go bonne o le o rapele o etsa dithapelo tsa telele o re modimo wa ka ha o ka mpa nkutlela bohloko ha o ka mpa ntsha ka ga mathatana ha o ka mpa nna molena. No, you are wasting your time. Ntho ya o lokelang ho etsa ke o dula ho Jesu. Ha o dutse ho yena ho provide bakeng sa hao is automatic. Hallelujah. Hore a o etsetse ka mohau ho automatic hobane o dutse ho yena. Lekala ha le nkebe le rapelle hore sefate ke bona bua se ke nyoruwe hla ha o sa nzama. No, le tena lekala lena le kgawane le sefate le sa kopetsa tsile tjhabang le dikelang ko bane le dutse mo nepaetseng. Mme ka nako tsohle ka nako ya manoni ka nako ya manoni a sefate le sefate se fepela makala connected ho sona. Morena Jesu Kriste ya boko haholo. Now tholwana ya hore o dutse kapa ditlamorao tsa hore o dutse ho Morena Jesu Kriste. Bebele re ke ha o beha ditholwana. Ke banana e jwalo. Ke ha o etsa jwang o beha ditholwana. Now ditholwana tseo di behang di na le ditholwana ina le di characteristics tse tharo. Amen. Ya pele tholwana ke ntho e bonahalang, is visible. Now hona le tholwana ya sefate o se ba e bone. Ha sefate sana o dusena le ditholwana ke hobane o fumane ntho e tshwarehang yeo ka e bonang ka mahlo. Now ha o le ngwana wa modimo ho beya ditholwana ke o etsa dintho tse tshwarehang tse resemblang yeo duseng ho yena. Morena Jesu Kriste ya boko haholo. Tse o di kopiditseng ho ya o duseng ho yena. Amen. So ho ba ngwana wa modimo ditholwana tsa bo Kriste ba hao re loketse ho di bona ka mahlo hore enwa yena ke mo Kriste e le go loketse ho etsa dintho tse bonahalang. Hona le batho ba batlang ho etsa ditholwana tse silent mara ba batla modimo a ba hlonolofatsang ka dintho tse tshwarehang. Hallelujah. Ke re ke jwetsa moruti e mong ka letsatsi le leng a ntsa le monyenyana tjena jole a rena but ntho e ya modimo modimo na ile o fepa bahlanka ba hae. Jwale ke reke ha dintse boshome batho ha ba itseng ho kgonahala jwang. Jwale be ke re ho yena no ntho e nngwe le nngwe yo spendang nako le yona e tlo o sebelisa. Amen. Are jwang ke re ka ga boruti re na le mekgatlo le mmedi ya baruti. Re na le baruti bo thumba full time in the ministry. Re na le baruti ba part time in the ministry. Ba full time ke ba jwang ke motho yeo a sa sebetseng yeo o sena ntho yeo a e etsang yeo mosebetsi wa hae e leng ho sebeletsa modimo ho etsa mosebetsi wa modimo. Hora e nngwe le nngwe. Re na hape le batho ba
baruti ba sebetsang mesebetsing ya bona ebe ba ba le nako eo ba spendang ba e fa modimo ba modimo re tla go fa nako e kana re tla go sebetsa ka nako e kana ebe ka nako e itseng re tla etsa jwang re tla mesebetsing ya rona re lo sebetsa jole modimo ha ana bothata le megahlo ene e mmedi ya baruti mare e mong le motlo fumana ditholwana ho latela rona ho sebetsa jwang amen jole ba bua ntho engwe rena jole moruti ya full time na e hlile motho wa ka gona ho phela ke ga 100% ha le full time but hona le ba part time fela ba ga ba full time amen ba ruti bua le lo ho se sebetse o le moruti ho se hiru o le moruti ha ho yetse moruti ya full time mosebetsing wa modimo mara ho ba full time ke hona o yetsa o be full time now ho ba full time ke o etsa ha re nke o rena ha o hiruwe mosebetsing o tu full time o moruti ya jwang o sebetsa jwang ho ba full time mosebetsing o sebetsang hona ke o tla kena o senka 8 o tla shaisa ka 5 o tla ba le nako ya lunch le nako ya break ho ga tsana ka o fela di spender mosebetsing na ho go be mohlanka ba modimo ya o rerang o full time a go kene mosebetsing wa modimo le wena ka 8 o'clock o tloke ha ba o ya thapelong pray from that time ho fitlela ka nako ya break ka 10 ka quarter past 10 e ya tienya 15 minutes jole o khutle o tlo rapela ha ba tsatsi le ha o la ho rapela amen ha o khutla bona o rapela ka 1 o'clock tsamaya o go phumole he o go bone batho go hla ka 2 khutla ebe o ba thapelong ka 4 shaise o ye hae amen ha ba ke tsela o studisa bebele o bala lentswe la modimo wa studisa ka bo o ntso di kopanya studisa ho ga tsena tse kana o rapela ho ga tsena tse kana o be watswa o lo apply ntona ka ntle o lo bolella batho e fang khedi ka ntle kana go eno e kana ha hona moruti ya ka etsa ntho e jwalo ya ba modimo ha mo provide ke hana amen mara bothata ke hore kana go ye nngwe re le batho re batla ba full time o fumana gore ke dutse ha ka ke full time mara nako ka fela ke shebeletse TV shebeletse bolo ke shebeletse nyo ntse ke fepa difariki a mpa o le unemployed ha o full time but to be full time o tlamea ha iba o bolela efangedi nka le serela ka o fela o ntse o kena motse le motse o bolela batho efangedi ha iba ke tsa tsela o bolela efangedi ha ni tsa tsela o la o rapela le serele o ka ho gatseo ha o ka di spenda ke re o ke wa feta nako e kae modimo tla o tliseta ditholwana tse so bone o tlo tsamaya ka matla a lekana le a banna ba ne ba le full time ka ga lentswe la modimo ba ne ba tsamaya ka ga ona haleluya le haeba e ka o nka nakonyana e itseng o sa bone letho e tshwana hantle le mosebetsing o nka matsatsi a 30 ka o fela o ntse o sebetsa o spenda tšhelete ya o sa gole ma o gola once a month and tšhelete o kgonang o tlo kgona ho sustain the next month modimo wa kgona hore a ka o provide e le o nthena yo mohutena e etsang o dula ho Jesu ke modimo o tla kgona ho etsa ka matla hae hore motho eno a phele ke a o jwetsa o tla phela gana le bopaki ba batho ba jwalo and hangata mofuta o jwalo wa ba ruti ba full time ka tsele jwalo ke ba ruti ba ileng ba hltaelwa ke disedi la hore ba amoele pitso pele ba kena ka ga manyalo amen hobane ha o so le ka ga lenyalo ke ya ba etsa ntho eno hlori a sa le tinga batla lebese e bona nkile ho ga se thao thapelo ntsa batla lebese ka nke bibele sa o tlama hore o provide hobane bibele e re monna e molemo ya sa provide ba ke sa lapa la hae o mobe ho feta moetsa dibi mahlong a modimo so bohloko ke ona ba ruti ba nyetseng because ha o so nyetse o tlame o provide ba ke sa lapa la hao mara ba ruti ba bangata ba entseng di emahale tse kgolo ke batho ba ile ba kena pitsong ntse le batjha ba soka ba kena manyalong because lenyalo ha o ka lo kena ka ga lona o so tlamea o sebeletsa ba lelapa ebe o kopana nyalo o sebeletsa modimo o so tlamea o balance e le ntho le ntse re etsa re iketse se re tlamea ho balance hobane re ya moetso so ntse le hobe haleluya mara batho ba teneng le yona hantle ba qadile ntho ena ya modimo hantle maneng ba tsamaya kere
ba bang bona hona le ba ile ba tlameha ho lahla malapa ba a siye ba dumela modimo go lapa lena ke tla ke le bona mohla ke ketile mosebetsi wa modimo ha re ke monna e ka Reinhard Bonke o tlile naheng ya habo Jeremane a tla dula mapoteng Lesotho a ke ba e bona hana phela mapoteng mono Lesotho o na dula a gapela tsatsi le thabang le dikelang a batla modimo nako e thabang le dikelang ke re bomme wa rona bo gona rona ba le ba phela le yena mo ba tla go jwetsa rona kwena ka fela ne re tla mo fumana kae a ntse a gapela ka ba ntse a bolela lentswe la modimo a le full time a tlwile kwana mathata le ditsietsing tsa hahabo kwana a tlile Lesotho full time and ho mo nkile dilemo tse fetang tse thawa so bone ditholwana. Hallelujah. Maela ga ditholwana di hlaha o shwele ele moruti ya ruile go feta baruti ba bangata lefatsheng. Why? Ditholwana tseo o tlatla o di bona hosane ho tswa ona ke tse kae o ka nna wa nkana go etelele o matha ka le go tata le telele go tlo fumana tholwana za modimo. A ke wa e bona? So hona le nako ya mamello ya ho batla modimo ya ho batla go ya ho preparela katlao ya ho sane marebe o lapa ka jeno ebe wa sacrifice e senye ZK e tla nne a jaha no kwenye no ntsho je no kwenye a o yena hona le mo e usante katlao ya nnete e tla hona le nako eo kana gongwe ho tla ba drive ke ka hona ntho e tsahalang ho be le rotho bo boneka o bo tsamayo ho botsa modimo ha modimo wa di khutsana na wa mpona na mare go tlo ha ba o dutse thatong dula mahlanga hlango tlo phetola bophelo ba hao. Hallelujah. Hallelujah. Now how le part time ka ga mosebetsi wa hae o ntso ya mosebetsing o khutla o ntso ya mosebetsing wa hao o etsa mabaka bophelo bona o khutla o etsa jwalo o tlo fumana ditholwana tse lekana le mosebetsi wa hao. Hallelujah. Ke o jwetsa nnete o tlo fumana ditholwana tse lekana le mosebetsi wo mme modimo o hlomphela taba ye ho bana jwale o na le responsibility tse ding tse o tlameha ho di etsa lefatsheng mme o tla fumana ditholwana tse lekate kalo. Hona jana na ka nnete ka ba mohlolo modimo hanga ka fumana ditholwana tse ka tsa Reinhard Bonke. I can't achieve them because I'm not doing what he was doing. Hallelujah. Now success bophilong bona e determine ke hona o nkile nako e kae ho dula o e batla. Hallelujah. So batho ba bangata ba blame modimo le ha le rapela mona le phetla temana yona ena le re modimo o itse re ka kopa sohle tseo re di batlang o tla re etsetsa mara modimo ba ile condition ha le dula ho nna tsela ya o dutseng ka yona o tlo benefita ka tsela jwalo. So ba bang ke ba zalane ba part time ba hopola modimo nako yeo ana le mathata kona hopola hela hana hona le modimo a wa nke re ntate mo ruti kwana o tla bona di WhatsApp di kena ho ba ruti mona di kena ntate di ngana ntate mo ruti rapedise o tsa ke mathata a teng o hopola modimo kana go eno ha keta o hopola modimo kana go ya mathata o lebeletse o modimo ba mo arabe kana go eo ha sa mo arabe kana go eno wa ngala go modimo ha mutse a wena wa phoka. Hallelujah. Hallelujah. So mogana Jesu Kristo we dulang ho nna ho dula ho yena ke re ke Maria hona jwale hona le makala a ntse a gogametse difateng mara a ntse a gogametse jwalo ha re bone ditholwana di hlaha ha re bone letho le hlaha ha re bone magasi ha re bone botle ba makala ana ke nako ya dry season ya makala ana empa le ha o le dry jwalo ha ka dula hanyane ke re September is coming o tla bona o sontso hlama khasinyana matala o tla bona o hlama khasi ene kana go ngona kwa hlahang a hlale manyanyana se e ka ha ona mo uang mara se lekala lena ha le kala dula magasiana tla hola ha ke ta o hola o tla bona o hla di thuntunyana batho ho bo hlaema go ile na go re thuntun di hlahang ho hla August tla bona August ma go le a tlare di thuntun tse ding di batla o fufureya ene nako ya o magwele a tlang di thuntun tsena di tlo dula o latela ona lekala le letile ha ka sefateng se. Hallelujah. Le bophelong bona hona le nako ya August yeo ha e tla yeo tsokose le ha e ba no so bona ke ka katla o e bona haufinyane ha
gust e fitla e tlo shake and e testa ona o dutse ha ka e sefateng ba dutseng sefateng ba tla mamella e tla ba gust e tla feta September e tla feta October e tla feta nako e o fetang o tla bona o so tla ditholwananyana tse nyenyana mane nka bona se di hlaha mane ha se di hlaha o tla bona batho ba se ba kalella o hlaulela ba tla kalella o hlaulela mamela nako eo ba kalang ho pota ba kalang ho pota ba wa se o bana ba o rata hona le ntho e boneng e hlahang ho wena hona le ntho e hlahang kena hona le letshwao la ka tla o kilena haleluya and ntho eo ke ntho ya batho ba dutseng le ka ga nako ya magia bazalwane ba bangata ha ile magia ba tloela modimo ba kgaoha sefateng se Jesu ba ga modimo tla utlwisisa mara bona hore lekala le sa duneng ho nna le tsamayang ke tlo le rema ke rapela ka lebitso la Jesu modimo a se ka ba o rema go bona lekala le sa beng ditholwana re ya le rema le lona di fateng tsa lona le brunne batho ba modimo makalana le haleluya le a pomme o bana ana a sa be ditholwana le a tlosa o batla batho ba beang ditholwana modimo le yena o ka mora batho ba beang ditholwana ha o sa be ditholwana modimo ha a tlotla o tsotella ka lokalo bana ona thuso wena o yena haleluya 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 so o loketse o beha ditholwana tse bonahalang na o re go jwetsa ditholwana ntlha ya bobedi ya ditholwana ke hore they exist for others ditholwana di teng molemong wa ba bang e seng molemong wa tsona haleluya so ha o le mohalaledi o beha ditholwana o tlameha ho beha ditholwana tse tlo benefita ba bang e seng wena tholwana ha e kala itja mo tsebe ya bona batho ba modimo ha o ka bona tholwana e sentse itja o tla bona sentse e bona morena Jesu Kriste ya boko haholo mara ha e benefita ba bang ha e le ntle e tlo benefita ba bang so wena bo sebeletseng ba hao le modimo batho ba benefita eng ka ho dula sefateng se Jesu ka bophelo ba hao amen ya pele ke tsena o hlaisa ditholwana di fintse bonahalang ya bobedi na batho ba benefita ditholwaneng tse o leng tsona tse o di beyang o le ngwana wa modimo batho ba benefita ho tsona na ke nya o etsang bazalwana ba matsatsing ana ke bua nnete ho bolela e fang khedi hore batho ba se ba thabetse fela ke na le nako ya thapelo na hanga ka rapela fela ho ne ba what you are praying we see but ho tlameha ho be le ditholwana tseo batho ba di jang tse hlang ho wena amen ke tsamela tse meng ha re rara le le ba ruti re di kgathatso le gatamela tse mena tentse le jotsa you can make it ke le jotsa na how can you make it now amen modimo o hlokomela ke hopola ke itse business ya modimo ko yana hankala itseba ba ratwa baka business ya modimo le faseng lena e nngwe ke o bona le fase lohle le hapetse ho yena ke ho bona batho ba sa rate modimo ba rata modimo ke ho bona batho ba sena nako ya modimo ba ba le nako ya modimo that's the business of God on earth now my question when ke hore o le lekala le dutseng ho Jesu are you helping Jesus hore a wine meya a hulele batho ba bangata ho yena tsela ya hao ya bophelo na e attracta batho ba kgahla ho dula mo o dutseng haleluya tsela ya hao ya ho bua e etsa hore batho ba rate Jesu ka ba mo hloye haleluya are you the marketing material ya Jesu haleluya a ke le tse SGK ine le patalla hore le advertiser di campaign tsa yona amen so ne le re modimo ena ska le advertiser ho advertise a ska le patalla ho advertiser bophelo ba hae he's going to pay you
He's going to pay you. I am assuring you. Le mona o tiisitse are e mong le mong ya dulang ho nna o tla kopa sohle. Mme ha o dutse ho yena, le tshwao la o dula ho Jesu ke o be le ditholwana. Ha o sena ditholwana, e ka nna ba ha wa dula, you are a visitor. Amen. Hallelujah. Me visitors ha ba fumane di melemo ya lelapa. Ba fumana mafufu ka tsana nyana fela kana kweno. Wa tsaba kana go ngwe le ha re ka ga moeti ha le teng ya a ke go thwe ba se thulere dijo di jwa ka baiti. Le ha ka mo ngwatha dijo tse hlamatsehang a go mo ngwatha tse tsona tsatsi leno mo hlaka fitlang ha ka dula re misa papa ka morong. Ha kana kopa kwena. Amen. That's how it is. Magana Jesus Christ ya bokwa ho. So skaba e visitor e ba the abaida dula ho modimo o tla fumana melemo e tholang ho modimo le haeba o tla thola a ke itse moeti kana go go mo fa dijo tse hlamatsema hana go ntse ya go mo fa papa ka moro why papa ka moro go mo fa dijo tse jwa mona tse leng tsona tse mo hlokang tse mo lekane hore a phele. Because let me tell you, nanga ba ga o fa dikuku ka drink wa di enjoy o ke ba phela ka tsona. Hallelujah. Ho go tlo phelo re a tseba ho hantlantle o hloka papa ka dinawa wena. O hloka papa ka mahe, o hloka papa ka moroho, o hloka dijo. Ha o hloki tsena ke di advertisement tsena tse ro advertise sang ka tsona. Now e re ke tabeng ya nne ke bua ka yona. O re le tla kopa sohle whatever you need. Isn't whatever you want. Now, gana le phapang pakeng tsa di needs and the wants. Di needs ke dintho tseo o ke wa phela ka ntle ho tsona. Mara di wants ke dintho tseo ka phelang ka ntle ho tsona. Le ha o di rata ha ka. So ha modimo ana re o tla kopa sohle seo se hlokang. Ona sare o ka kopa le sefofane a o ne. O se isa kae? O tlo kopa sefofane o sena kiribane. Amen. Hallelujah. O tlo kopa lenyalo o nyalwa o sa tsebo lophe. Ko ona dintho tse nyenyana tse o tlameha o kale ka tsona pele. A ke wa e bona. And dintho tse nyenyana tseo tse modimo o fang tsona kana go di bona hala e ka ha dina thuso mare re go jwetsa di tlo attract dintho tse kgolo tse modimo a tsone ya tsona. Hallelujah. Hallelujah. Modimo ha ka mara business ya ho fa ntho ngwe le ngwe e batlang. Me a ka o fa ntho ngwe le ngwe e o batlang. O tlo yetsa ntho mona le le kope ho yetsa. Ke kopa go spoil le o tlo spoil. So modimo a batla o spoil. A o zinyetse. O ntso lokile. Hallelujah. So modimo ntho a e batlang ke hore o be motho wa boleng. Ya ka mo tshepela ntho tse kgolo. So the needs ke dintho tse o di hlokang letsatsi le tjhabale le dikelang. Baratwa ba ka. Haeba modimo o file papa o robala o jile tsatsi le leleng wa sa ke le baka le lekane ho go lebwe modimo leo. Haeba modimo o file mahulelo o robala ka o ka tlasa mahulelo wa sa ba ke le baka le lekane leo ho go rate modimo o tshepe modimo o rorise modimo leo. Haeba o apere ha wa tsamaya o hlobotse wa tsama ntho ke le baka le lekane ho rorise modimo. Le haeba ha o fa sefofane, le haeba ha o fa sekepe, le haeba ha o fa koloi, le haeba ha o fa fono e turu mara ho o tswile o apere o jele o gotse ha sta ba ona ke papa ka moroho ntho yeo ke le baka le lekaneng hore o rate modimo. Hallelujah. Ska ba rata modimo mohlang ona le bopaki ba Honda Fit e ntjha o fileng yona. Hallelujah. Modimo wa re hlokomela o tseba seo re se hlokang. So wena ka o ba ha o tsebe seo se hlokang kana go e hlokang dula ho yena o tla o fa seo se hlokang. Hallelujah. Modimo tla o provide o tla o etsetsa ka tsela tsohle ke re o tla o protecta ka hohle ena dintho tsa o fileng tsona re go jwetse ntho tsa o di fuweng ke modimo satana ke ba dinka o tsekisa tsona. Hallelujah. Ha ona ntwe o e fuweng ke modimo o satana teng. So molaetsa wa ka letsatsi la ka jeno ke fihle ke telong kona dula ho morena Jesu Kriste mme o tla o fa se ratwang ke pelo ya hao. Hallelujah. Ska ba wa tla ho morena Jesu Kriste o batla se ratwang ke pelo ya hao
hobane o tla o dimanda o dule ho yena. Hallelujah. Hallelujah. Mare ikgethele ho dula ho yena, yena o tla o fa se ratwang ke pelo ya hao. Morena Jesu Kriste a bokwa ho se dule ho modimo, ho mosebetsi, ho a supudisa, ho na le mathata a mangata. Hallelujah. Bomme, le a tseba le a lo hlatswa mana, ha o lo hlatswa o nka sesepa o se tshela ka metsi, o kena o tshela metsi, diphatla tsona la o ka batho di jwang o a di inela, ha o keta o di inela ka mono wa tsamaya o phetha mabaka a hao. Ha o kgutla moo o so sebetsa ha bobebe fela o di beha terateng. Hallelujah. Mara ha o ka di tshela ka mona, ya ba o di emelletsa o ntso di se o tlo sebetsa ka thata o feta o lo ka di inela. E re go o jwetsa bophelong ba hao, ha o ka ikinela ho Morena Jesu Kriste, wa dula ho Morena Jesu Kriste, ha o tlo sebetsa ka thata o fitlela ntho tse o di hlokang. Empa ha o ka batla o itshuela, ke re o tlo sokola. Ho dula ho Jesu Kriste ha hona mosebetsi. How stressful. It's the shortest route to whatever you need. Ska ba batla whatever you need, mara batla o dula ho Morena Jesu Kriste, o tla o etsa seo se hlokang. Kwala mahlo a hao.